Ipft ini kurang semua kain itu na. Ini kau pas ni ya? Sudah. Jadi kau dah semua. Like Hambai, ini 19th time list of CEC meeting, Central Executive Committee Ipft. Ini seorang press club of Laika. So ini kebangma ini agenda, charta agenda di Tongo. Ek number agenda hangkai ini present political situation, political scenario di kau Laika. Ek ada nanti Dilhi Abhijan, awal di Laika. Ek ada fund, ek ada miscellaneous. Itu charta agenda di kau Laika. So ini pray 12 ini 5 jora. So atau Laika. Jatuh jadi channel committee attend tongo, orang ini Ipft, youth Ipft, ini artisa, handcraft bodol, motor water union, jatuh mazhab haikan. Ini ceng dirgo konta, ceng salamnya perewat ceng, belai important ceng kaisa sian tonaka. Ini ek number ceng naka September mas hoite, Oktober 20 tarik pointo, ceng sarati baguri nai. Tour program short like 8 district hotel singuri nai already borok select kareka joto MLA team leader borok thanguri nai borok jono 20 tarik October report mari nai all Tripura tour jeng klaika teka jeng klaika jeni Dilhi Abhijan Dilhi final 25 tarik October jeng Dilhi thangnai jeng pray 500 ni upor jeng target klaika ट्रेन बैठांनाय अक्टोबर 25 तारिखआव जों दिल्ली अभियान स्पेशली यूथ आर्टिसा स्टूडेंट विंग रक थांनाय आवते जों प्रोटेक्टर जोंनि डेलिगेट फी जों 300 के नाका गत 3000 के नाका जों जे थाना मुचुनाय जोंनि डिविजन बर'आव 3000 के जमा मारिनाय दाख्लै जों प्राय एक सप्ताह नाय जरा अब जों बाद बाकी जों पार्टी बायदि कभार खायनाय अब जों सिद्धांत नाका टेकाइसे हंखाय बिराद इम्पर्टेन्ट जोंनि फाइनाय जों प्रपोज टेन्टेटिभ जों डेट नाका नभेम्बर लास्ट दिगी नभेम्बर लास्ट दिगी जों स्टेट कन्फारेन्स खायनाय जों अब सिद्धांत नाका तै बोसोर नाका जोंनि फाइनाय जोंनि 26 तारिख 26 26 जोंनि सेप्टेम्बर जोंनि दार्जिलिंआव जोंनि खायसे मिटिं दङ NFNS National Federation of New State आरो जों 4 जना जों डेलिगेट जों रहनाय आरो जों चमखा जोंनि बिधान देबरमा जोंनि CEC मेम्बार आरो दङ जोंनि सुक्लाचरण नवातिया बाव थांनाय दनजय त्रिपुरा बरबसु सिलेक्ट लायका जोंनि बिधान देबरमा बरबसु सिलेक्ट लायका अबायख्लै जों 4-5 जन जों NFNS जों जुग्रोनाय मिटिं दं जों सिद्धांत नाका जों गोबां मतेबो सिद्धांत नाका जों सालैया अब जतन जों साथाव गैया अब हायराव जों दिनै भेरि इम्पर्टेन्ट जोंनि CEC मिटिं जों सिद्धांत नाका अबनि बागै आं खाखावो जों ताबो जोंनि Ipft पार्टी दं जों सारा त्रिपुरा जों दैबो जों आपडेट खायनाय जों सफ्ट खायनाय अब जों सिद्धांत जों नेशनेल लेभेलाव जों दिल्ली जोंनि दार्जिलिंआव जों क्लोज कन्टेक्ट जों दंनाय जोंनि सेपारेट स्टेट मुभमेंट जों आराम्भ खायरुनाय जों मोस्ट प्रब्लेम जोंनि नभेम्बर मासाव जोंनि स्टेट कन्फारेन्स परेगाव जों तै बिराद धरने जों स्टेट लेभेलाव बाहायना जों मुभमेंट खायनाय जों सिद्धांत नाका जोंनि दा गोबां कक साजानाय दङ बेनि बागै आं खाखावो जोंनि youth Ipft आर्टिसा
IWF Tripura bodolok tak lain sukriyo borok strong ketabok semai tangui okai tonggo sen fainai December rogo sen birat droner se kaisa Tripura haino sen movement fainai obje sidanto abno ang khakawo sara Tripura borok especially Ipft supporter tiri Tripura supporter no ang totono koinai bro bahak karaket tongdi sen telu agoi tonggo sen saimono tiri borok sisa bakha bisa tongtheng tongkha chini election porego isa sen slow tongkha slow no sen fast khena bagai sen tetu krak khena boi sen chini sidang dona khatini CEC meeting go sidang dona kha sen angkha go o chini program chini je no toigi chini activities no goi haina haita waisa chini borok Ipft go ago phaini ni an bises layo ta asa layo hambai